hawa te ki tāluma koe ni. Ki tāluma koe ni, koe whakafofonga ia ai koro totonu o lute ko hatei. Ane nai na tua, ke mausiasi, maha koe hai whaatoro me kau holong. Kau peke he ai ko hatei. Ane nai na tua palo whafongai hona family mo skano, ka me taula. Ko tua koe ni, ko hi ko lute me hatei ho iwa piwa hatei ho lute. Iwa ke mau, kare mau tau luma ko kore atu ke eik mama lute, mea mai mua hui e teki o ke whine tau luma o luma, ka kore ke he tahine birthday ke mea mai mua hui ai ke o tahine tau luma. O mausi asi, o sone maki be mo tu ai pa hoko ki ai ai. Ko si karu mo me vai karu whangi kau reki. Ka tai me ni vai be me ako ki pa. Kai ke he ka mga kristiano ka mga kau whataki e whia ako ni. Maalari e tau he whai o tua pa ma lute. La ma lute tau te au si ai ai whakakoroa o e aho ko e ni. Fasta o lunga mea whakawhiawhia koe tau whi loaki. Ka inga koe ke teha mea whakawhiawhia taha koe whi loaki e eiki. Me ka paurewa ke whai ka atoa ngaha e eiki pa koe ke topu. Ka ke he whiawhini mo whawhiata i te o tua. O whonga e atu e haa teho koto pe haa teho koto ko hau he ni nau ki taina mai ki taine haa teho. Maalo ho bita whake ke... Mea mo koe pe na ke kamata e wake ti haa teho ke kau mo koe he. Pea mo koe pe na ke ako i haa tere peni Palestini mo mea koe tau luani ke kau haa teho ke koe. Sai kai ke kau mga kristiani lute mo ate tau luma koe ni maa. Iwa piwa haa teho. Nota wapa tu sa tu kotea. Okay.
Mano ang pito. Mano ang pito. Kau hati ho. Hati ho.